6.9 FM so a awie wapremo ato ensamo do ayensa asoso no ebrasom ese yede esom Ghana fo nyina don Nhyiraba ko entamo a ensam no yede enam enkrapompure mantamo asansa akrokoti akwa DL wo hane ensia akiripo enkono eso yentinta kese no so kasebo no enam so a eye DLFM wo kwa awie ensam no wonso ubetimi akenkan bi ewo ho sadan so ana yen social media handles abefo kwantempo ne nyina no so awie ensam no enam so wuko YouTube a eye DLFM 106.9 sadan so ana Instagram ehonso eye DLFM 106.9 sadan so ana Twitter anase X no ne nyina so ko hono mo a eye DLFM 106.9 Facebook no so ye streaming live ewo page no eso a fa wo comment ebra yen wabra ye de ensam no ebra wo ba bia wo biada wo comment no ye beje ne akenkan e de amawo a Facebook no so nso eye DLFM 106.9 awei ensam ahodo a ye de enam esekasebo no de bedi mu akuti bi ene se aweho samo a abeto ya pro so ekirem se akwada bi a wanya emfisia emienu a wada mene wo kasai wo kraman akoto ahye no so a wa wie no masabre ba bi akwada na da no agise nyankopon ebem emunsam kaseboyi wo bete o mampanin dada John Dramani Mahama eye Frank Atwini edema ND Semanyuku no akasa de nsema tudwe ekiremu a nyankopon na tom na mfimpim yenu na dunia bato ya babetwi so din konim dia enefuo makomako ha bedi nanim na ban mu dia oba pe phrase chese no obeye mu nsakiremu sadan so ana wosoafo a wo hwe nsikasam eso Yera Mohammed Amin Adams ana wode atodwa na wo ekirem se womo wa reshemu womo wa confidence pa se IMF sikano de toso miensa no ke ne ke ebeba emunsam so wo beti wo kaseboy mu sana Ghana public procurement for eden nkrata babontin echiremu a womo gusu ye nchekire edema wo madwuma yefo nyina efri se womba be free paper base mu abamode wo mani achiremu electronic base achese ne de nkrata asem bi anya de be ya adwuma wo maso ye bio na setiefo nyina be hye no nso a enu a ana awrehosam ebesensa Ghana fo nyina ekomu a Ghanaian abranti a wato gospel yi ebie Kofi Owusu dua anto ye twaniti ase koda wono anebo yes ya baza Yesu yankwabodo ankwabodo mene okasai abranti no wato ya nom ewonse do na ene video bi apie enam social media no so a se wosofo bi ehye nkom bosum mienu a atwamunie ana nkom hye no abamu ye bebo nkom hye no ama won so wate bi a wo ba Facebook no so a video no so ye de beto so ntutumnika na bonua bi amane se ensam no ayemma emunsam kaseboyi wo bete ebebo ede awurem opon kataman so hanom ena wonom MCE ena afiso mese bedwane ena National Service Personnel Association for mo honom akapom akwakwesiesie mpotem honom kama pa na kaseboyi de mu kiremu beba besomo Yera Alan John Kwadwo Tramaten wonon so sabre wo operate me ese mampani e wo content kro edirimu na wade atodwa akirem se Ghana fo ede to me no ene abanwa no ehye ne nsa ene eketa sehye pro ene kankan kro no a ye bo no abamu a wo kan nyina abu a ye frɛ ne se corruption no wo so oba wo betu asiesei ewa abusua ensam no pika we ho ana awai ye de eba besom Ghana fo nyina ese wo premtobre e kase bo abusua ensam wo ye de enam no wo kɔ ye ntenta kase no eso a eye DLFMonline.com na me pata wonso watime ede wadwempo ato hono mu akire se enya asam koto akura sadan so na Facebook no eso eye DL106.9 ebusia awai asida bia wo hono mu a yemfa ema pensword Ghana efri se empanese sa apotonsu esi hono mu a yemfa enkanfo emo abenkwan mu awai ensam wo ye de enam ne nyina no yemfa eho aseda ema pensword Ghana me pacho dwumadie bia wudie na wo behia eye exquisite collections of souvenirs padia me pacho ada yenkwa yenchan ana wonsa ebetimi akane nyina enu nti wo de ba na yenso ja bibia time konkane dwumadie na wudie ne say outdoor anase indoor me pacho eye wedding aye anase ede ba dia bo modern say woni pensword Ghana ana ebetimi edi enkita ho wonom ewo enkrapompure mantamu a kokomlemle wo ben ATTC aya no afre 0244 622494 0244 622494 ebusia wonom ene adwumeko a wabo yan adontere se ene awia yi
yensi enkonya na yenkenka nsam no ema Ghana fo nyina ese wopram to bere ekasebo ne den ade agem nsam akenka fo mienu a yaje bere yesi bere ye be kenka nsam no ede amawo edi a mejeso eye Gan Sakati amitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy Ebusua ensamo a yede ennam no yesre wada wo message ni yebeje e Facebook no so enu nti ewiemu atumfo wo twadi amponyankoro pokwa ame ennananom abosomfo nyina ya monitor ye moye no Of chemo na me strike ebresimu me monitor nkofo bibiri me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ya do bebreme DL News. Yama Ghana for akwaba na fe yenhye kasebo na se emfa emamo yenhye kasebo no ase amawo a mene wo ekasa se ukokoduru eyekolebu abaye asabia ewon kran hanomo a awrahosam ene se abaimo aketwa kura wanya mfinhia mienu wo ye baby a kire se wada na ne maame esore gya ne ho kakra na ne maame ekirem se wobra wo sore gya ne ho se gya wo kwakoye ne huye no ana wo te se ne bai wo tiem ne bai wo tiem akoda mfinhia mienu 2 years baby eni akoda wo tiem wo tumrika baye a na kire se wo kraman kire se German shepherd ibie abrofo kraman kesie ana kire se wo to ahye akoda keto so a me pacho wada wa rene pa wa wine ne tofa afri ho ana se bio akwada ne be man so wate ne te wate afri ho no mu akrama no wa wie ade agudiyam na we enam so ma me no kasa akwada no eye kolebu abaye asabia na sabre wada wo prese wo twedi amponyankoro pon kwa me wo beje ne nkwa na wono so watima ba enkwa mu ebiemu na sanse mu nyina etodwa no wo mu wo ho no bi e kire se aye wono ma werɛ ho sempa na ama wono ho adwiri wo mu efiri se baby akraman ni free ye akwada no ada wo beto hye ne so ewe no ameno kasa akwada ne bema wate ato nanum wa we ne tse de sabio wanya brebo a wo we ni nyina ato ne yam no eyade se awerɛho na no ana DLFM yama ne bofo ene maame a wono ana ewo akwada yi eye Sara aboaje edi nkomo ana wo kire mu ese eye ade beche ene edwada ana dwen no wo mo eda ho na maame ne kire se wo so de se wo kwakwadwonso kakra na wo kirem se wabra wo so de ye ne kwansin ana wote se ne ba no eya bonten so na wo moda a kire se mosquito net ibie ana ya bo ade se wo mo so eya bonten ana wonom eda eno nti wo kirem se wabra wo so de ye ne ba te se 2 minutes ana wote se ne ba no wo tie mo pa kire se enya asam ketwa na osusu se ebia o ne ba no de as usual yesu na ebia kwada no wo so frisa kwada bia no woda na so wote nani na se wo hu ne se ne maame eni ho no mo a yesu ana obesu na so obra wo tu mirika ba no hu se eni abrofo krama kesie bi ana kire se wato ahye akwada a wada so wo we ne nam atete ne nam a wo bra wo mutimi bo moden epam no na kire se bi akwada ne ba ma de wate edekọ a kire se ne to no so no warefa na busua oba Facebook no so a video no eda so we aye no ho videos and pictures of inogan wo hwe nhwe ana wi wani so a enya de se ebetimi aye na ohwe sa de akwada ne sida ho na pains anase eyawo akwada ne famu nti condition a ebo ya sabia hompo akwada ne ntimi agesi ya hyase e define ene papa ehunu ho a ayawe ho sempa me pacha oba Facebook no eso a eye DL 106.9 na watimi ababehwe video ni ebi na se wo hwe bia na se wo ye oba tan a efiti ne kuroi wo beba wani atimi akwa oba ho yie pa na wobra Sara aboaje a wona kira me ne ba akodi nsenseme wo se bio aboa wo kraman enum no moma yentie wobra na wode na kosam etu DLFM amanebofo animu March Monday 4 na don't say kama kakana msinko yemi leo basea ufradi nina enti abusua monsantie ani libiem monsantie biem sade akwada ne sitie mu ene yawodi akwada ne fa mu mientie kakra awe ho pa March Monday 4 na
don't so calm kakra na msinko ye mu ye o de ase abofra ni nyina aya we ho papa na ebusua mo amu Facebook no so me de wo ba so abomoden sa wo be share pa na sa wo futuo bi afato ase ma ye pa na aya we ho na enu achi ana akwada ne papa ye fra no Eugene Ado wono so wone ensamtrofo di nkomo na wono so kire sa ade ane ba na kwom no wodwene ho a wonte ase na aya ne ya pa na enipa kura kire se wo ma kwan ma ne krama bedi ni babo ne etesa no wo besra se Ghana mrahye ba bi ayantwe na mra ntimi nya dwuma wo ba ma wono so wo ne ba mama yintie ne nsam ne bi me no Eastern region man say me fa ndejino atam sakura ne yare ni ntimi edi bro so sa ntino omo ye say sa na be ba dia ane me wife no ye den omra dan ya omo de ma me say ni ntie mu no anu ana me wife ba ya omo shim da la me ye den ntimi da eden mu ni fi no na ka ma ne akura ne wo net mu sa go pa ba na me say ni ma bi approve me sa na say okay ada wo punti tin na ni mu ni ebusia awehuo ya papa na enuachi ana Dr. Adi Glover me pato wada woye plastic surgeon ewo kolebu aban aya sabia wono nso ene nsamtrofo di nkomo no wo kyerɛkyerɛ akwada ni pra agwapra eka ebeba mu ene abenedia akwada no wadie mama yenti nsamo a medical doctor no so wode atudwa na mesra wada wo ba Facebook no so a akwada ketua no events Taylor my video na so mame mo ebusia wo ba Facebook no so akwada ketua no ana kire se tia wo tia mu no se wo ba nkwam kura no a empire ya bo an se wo be ba nkwam na wo hwe nanim wo video no mu a krama no hyase me ye sure se nka wo re afrinity enu nti krama no se ebobo akwada nanim ana wawe ne to ana ne bema no de wate afiri ho no mu a aye awrehosem momientie medical doctor a wo hwakwada yi Dr. Adi Glover wono so ne nsamo a wode eto yanim. In theater we expose the child and look at the bottom. We realize that it was as if they've pulled out areas around the testes and then so that both testes were not there and then also the anus was also sheared off. So you could see just a rim around the anal region but all the skin around that place was all out. Fortunately the penis was not touched and then the urinary passage of the penis was intact but the testes were all gone. And when we opened up we realized that the intestine, the anus was torn in such a way that only remnants were sitting in the abdomen, with stools sitting in the abdomen. So we have to bring, it means that when it passes, it's just going to pour on the raw area. The other thing too that you can do is to find another skin to patch up the place. But whether that would there be improvement for him to be able to control his stools, we can't tell. Enti enia yeti yeyi eye plastic surgeon a wono owo kolebu aban aya sabia woye doctor and di ede Dr. Glover Adi and what this answer mo etu edwa Kwadwo Okon won said the answer ni sitie in fact asem we mi ankasa bompisa o se ma ye din na said ya mi ankasa ma boto no sa bofra wada na ma me so okwesiesie ne ho e wo washroom apa na krama na nya ade bi amfa se abofra na wada net mti sa abofra na wona kwampo woko wo hye net im wo hye mosquito net im ya kekere na wona krama etumi anya awura mu akofa akore sabe ne hwa atie firi ho no mahwe eprepre akwala keto enti se nya mianim ne kurani fat ade we de me eyamatete pa na ade ha wo mu ne se papa na abofra ne ye fa ne se ne ba ne abofra no kirem se de na wo kan chese onipa one ne ye adwuma ono ankasa na kraman na awi akwala yi se yi o me ba wo papa na wo ne ba ya wo na da Facebook no so no eye nipa abrantie yi eye na adwuma eye ono ankasa na adwuma entina je se na adwuma wura kraman na ya abofra ne sa di adwuma oye security na sa security ne sa abra na kwada 2 years mo koye omo de koye den ho se papa no ensem ne se de yale na se ne ba no na ota yale wo Eastern enti no ne master catch ne se de be obekọ aba ne ade de be ha na adwuma nti wo mra nkran ha no meboa na se be ya oba no wo ne nche betuma ya adwuma ne je na won tan tutu kwan basa enti na kire se na ne yire no ene akwada no wo Eastern
ana be abrante na dwumawura ase se de be ya fa na mref wonko east ni ade ne ntine fa wo yire no betena won chen na bra be ya adwuma no ahye ombo so obo ma ne ba bi ada enso oba ya no amane dan ya ndem na o mankasa ya de me bia wo ma ya bonten support bi na ho ya bonten na one oba tan ne abofra ne da na papa no so da ba bia security mo ba bi kakra bi ya wo no so hye ena krama na atumi aye wo no sa enti adwumawura no akrama na ya onu ankasa ne krama na ya abofra yi sei asa tena won so pay information na okon etire mu papa ne ye na adwen sei asam we na aba no obetumi aboa wo sikasemu papa no ane krama ya sa na so obeboa no e wo sikasemu nye na adwen so obeboa na emom ni sika na owo no wantimi ama wo mo baabi ana dabi na emom ne krama di akwada aketo abone sa na de obeboa wo no mo sikasemu sa na sikasema sa tena mpo nye na adwen so obeboa ko pay information ni nyina che so nye na adwen so obetua wansi di kra wonim se issue bi se ba aya na ye dane edema assemblies no efre se eye environmental officers no sure se wayemwa whether oye pet anaso oye wild animal se wuja na so kodin samoni etesa eho ka eye wodia ana esi wo kolebu homeboa eho ya ablekuma south yeah ye besere ablekuma south eye mpanifo wo ho no mo se monhwe na se papa no wo se o wosika ni sika no monkyere ne ba be yemra no so firiba de okrama akoye obinie wa frɛ wo bi sɛ wo mra me anya dwuma na yire wo isi fa kofa wo yire bra na mema ne ba bi ada obedru ya wa makwada ne ba bi ana ama kwada aketu ada mosquito net ase wo ne maame kroma sikafo bi ya okwa se we de awre ho pa me ankasa me hwe ya wa akwala na fam anya mienim de kure ni edin o sanka papa no amu ohun sanka akwada ni papa no kura na nkakra maka no a eye news nke said ha dwen dabi but akwada ba mu 2 years na krama ya wo ye bulldog ato ahye no so na already no atene ba mafiri ho Jesus Christ kofi sama e video ni biem me pacha wo ba video no wo ba Facebook no so a DL 106.9 wankasafo ni behwe bi ba bi akwada ne da emoja enam na sere ho ene nanim because Kwadwo say esa wild dogs no anasa aboa bi a wo ye wild no say opese okun a wo hyase afiri wuti e ho na odi free enti wo hwe akwada ye nim say de krama ya wia awe no afiri nanim titi nani hu nyina basa sana nani hu nyina awurade atete pa awurade asem we di ama me awia we maboto pa akwala ketu a wofa yam na batan na nka batan na kra ntsa na ba bi kura nwene no enwene ne ho wa force wa de o ma bankra ha so mo ba bi atena wanye e ma kra manya di ne ba wenti senso a wasan yi wani se ye kwaso kwa asa wonte he wa hu timpenifo mram ansem bi se ne nyamia nim ne kura ne Ghana mpenifo asabe o mo ka bi ewo mu no pempenso we na batan we ni mu hia mmoa mo moden se asem we nim ba di akire ne ba bibia se mode papa ne fa no mo fa ne fa because akola we se de dema wadi no ko de ahokora ne se yakopon ya adom na akola no te wangum pa se be ne hwa na eni ho krama na te wate afiri ho ena no so nya de betimi di bia ma no dabi wadi ne dema ne sa enti akwada ne mema ye no sesei apem ho apem bibia ne ho bia on betimi aye on be hwa ne so obenya nkwa nanso yentimi enjump into prejudicial conclusion yentimi entwasem nitia en conclude na mom ye besre mo a emra no munim se mo ne krama ewura no endili so ye wild dog a emra no e prescribe how a yen keep wild dog and I say wild animal wo ye pet nso a emra ne ka enu ntia besre ablekuma south empanimfo empo mo amutie kaseboi se mo amunim emra no momwa wo hia ni wate momwa wo hia ni Kwadwo me anto aso oko ye to aso ane ye kwakopie mu Ocran Katwini edema opposition National Democratic Congress NDC amanyoko no eye John Dramani Mahama wakasa den sema tudwe ekiremu a Nyankopon na tom na mfimpim ye nnedu ne ya bato ya babetwe semkunumdi atumi kɔ ewa na afa pa na bibia dam ye de ma ne de ne onya bafa omai Ghana bɛnwe tena so a endefo makoma ha bedi kan wana ba mu de bomode no ne mpanifo ahodo a wonem ka bia mbesi nkonwa no maboa na free SHS police na danko akufu ado ene mbi pa manyo kofa baaye no o matumi atena science akirem wo mu ne betumi aboa pa otena se adwene wahu ni sei ne ma berere ekoso wo free SHS ne mu a
enya de eboa onenam no tete Ghana for do na school for do na titu na cha chira fo keke ka so policy we de nyame anim ne kurani oha bebre na wo ma esempeni for tena se hwehwemu de fa ho nanso na danko akufo de Ghana man panin ene bibia manyo kwai wambomba de yabu ne de go ma sum se de yakoso nyina no enya de oromate ni senti ne kopon na adom na obefa ba Ghana banwa di so dia se de tie bia no baba no homade no wayen sakyeremu okasa na wasa kyerem so ya de wo ba pe one wo ma ka biego mu titiriw ena kyerefo nkebom ko ahodo no metia National Association of Teachers NAT and office National Association of Graduate Teachers at Eternity e kan say NAGRAT and office Coalition of Concerned Teachers ena ono mo nyina betena se ena wo ka biegom efa disua ho nyina no ono mbesi pono animals biego no maboa na sakyere ahodo a ebetimi aboa na Ghana free sexual policy no ne matimi akoye dia ma no ne matimi akoye okasa na wasa kyerem so o man Ghana mu wo hwe school for nkwala no wasi so hwe ahodo mo kwatwera ye ne ade a tese wo kyerem ha dweba papa kyerɛ sɛ Ghana nkasa no nso hwe na ye kwatwera ye no empenifo nkasa no make eye nso hwe ne wo man Ghana mu no mo wie na nkasa da wo man nkasa di nkonem no mbo mo sande ba mo so nso hwe ye twere ye de ya boye ho made papa na se empenifo nunu wo mo ho na mo sesire okrom na wo se da bi enya de beboa no de oba pɛ ade anso hwe no so ye bi na hwe so wa yakefo nto beja ma wonom ne ye twere nso hwe ne wi a wo man nkasa tumi amake enkola mabo mo ho mode no na ne matumi de akoye na se ye betene kroma na nkasa ya twere nso hwe ye na nkasa nunu ye ho asresre de enya de betumi abo akra eno kasa na osan kyerem so ohwe eye basic education nenso a ehu hia se fere betumi ahye ne ma ne matumi akoso ye e de ama eye basic education nenso ndo bo ne ho made bia se nkopon na dom no tum bedi nkuni mo betumi ahwe wona mo nso na no ne ega na ho masua fapem no aboa e ma ne ma etimi akoye de mo ma Ghana ho masua ye nti o ma mpenda da John Domani Mahama emno kasa ne sade o kyere ne nsemu edify. Within the first 100 days of coming into office, we will convene a stakeholder summit that brings together educationists, experts, teachers, parents, students, and opinion leaders to deliberate on how to improve the implementation of the free SHS system. And also improve the quality of our basic education, because that's where it all begins. We will return Ghana to the regional exams conducted by the West African Examinations Council so that it will be possible to compare the performance of our children with our English-speaking neighbors in the sub-region. Right now, we write a local Ghana exam. We mark it ourselves. We mark our own script, and we give ourselves high marks, and we tickle ourselves, and we are laughing that things are improving. If you don't have any benchmark to compare, how can you tell you are improving? We will promote sports, tourism, and the creative arts as avenues of job creation. We will incentivize the service sector to promote its fast growth and its contribution to GDP. Eni a wuti yo mamperinda da onu kro ya na Frank Atwini enema ND Semenyo Krono John Dramani Mahama yento awia pram tobreka sebo no eso na mame enkan Ghana fo adwempo no ekakra messages ni pii no na aba Facebook no so na yenkenkan bi emfa ma yetiefo na piaga amanyosem enyahwe we say Mahama has nothing new to Kwadwo so omo ya amanyosem no so abrofo no so ana nsada nkansa ya semo omunya abotre no mto mbo asentwe ni ye sebe ya yenso ebe hu ne yatumi aka. That's right. We say Mahama has nothing new proper to offer country Ghana. Nese o mapenda John Domani ma oni ade papa bia ade fufuru bi o bo ha sa no person o kire ene sa brofo na ka hunu musa na nya hwe de e wo twro etwrotia de wo kan so ebe kan tin na Hamza Moro wasi wotie kasebo ne life at the free cantonment prisons barracks was a block N and was a fantastic news by all standard enunti Hamza Moro yada sepa na wi ana akpelima Moses Kweku and wasi wotie kasebo no wo hwe ne life pa at the free Apollonia wasi please da bi nyamintimi nka hwe enkyere piaga mo no anya ne opene hoto na wo bejai sekenti agere ho abofransem mo medase Moses wo to san bibia hye ana yaw cantata wo se odifrika so ana wono so wo ya manyosem we de menka ho asem ntimi nkan na abena queen ana wo se aw very painful. God should come in wasi nyankopon wo mrem na akwada no ba bia woda na gise nyankopon ko a ana ebetimi agya akwada yi enkwa yesrese nyankopon wo mo akwada yi ana akwasi phantom
and was say oh wafa good afternoon wate me tie wo ne Kwadwo Sammy live pa was say ni secret nyina no ene say DLFM news wante bia ne honto no kra ana Hansen Diodru was say good afternoon my brother ene ne wafa say was in fact mo ye dwumaden e de asom ama Ghana na metie mu live and clear ewo Atomic Hotel ewo Dansoman yada say when so enie Gladys Deborah and was say ama Ghana ana we say God punish the owner and by the law okay or say the law of karma was say krama ewura no said the nyame besi atua ne kanya sam kotoa abutre ana asantoa Annette and was oh akwada ye diamia kafra ana ama benevolent and was say may the good Lord heal this little boy mo mpa ma akwada yi mayen na wo mo ya manyosam de wo nkoso anye ade nwansan ka wo mukrum da ana fantastic Wilberforce ana wono nso wode aba wasi wetie kase bone pa yada se mamon Belinda ana wasi good afternoon me wofa ene ne wafa se Kwadwo Sammy wase mo ye loud and clear pa na Kwadwo Sammy de wasu hia no ba bia adwane so do besi atietia wa ya se amagwo no ana Millicent Trum and wase this is very painful the owner of the dog must face the law as some no kura no ano ana Abbas Austin wase the baby's mom and dad should take the man on mo ano no so wode aba ma yento akasebo no eso yeto akasebo no eso a wa my Ghana yan photo sam for Metro Finance Minister Honorable Dr. Mohammed Amin Adams me no kasa wakwakopiem Washington US Montreal eso na ne nyina no spring meeting enchemu kase a International Monetary Fund any ewiase amansa kubatan bank kase World Bank wonom ekokohia na wabra ensembisa any eya no ekoso no ana yewura Mohammed Amin Adams awono waya finance minister wade atu dase enkantre Ghana fo nyina se wo wawrehemu epa sese biomalamwa na confirm ayira ese IMF sikana wo mokwakoje $3 billion no wo monsa betimi aka ansa na June no ebeba kurampo aba wo kiremu a na aye asoya hodo ene nkrofo a wo my Ghana yede wonum eka external creditors ni nyina no Ghana ban ene wo mosinkoda ama sesia no abotoye mo atimi aba enu nti de aka no sisika no International Monetary Fund for ebepia ede agu potomanto mu ede ama Ghana fo se monyento mokọ ho na mo fa nkokoba mo ho ebra wode atoga akirem se wo hwa amai bi te se Zambia womono fa besa abosome enkono 9 months ansa na womonsa 8 maka omusika na nso ro hwe Ghana de no a sronko enkita hodie bia no esafata se womo edie no womo ene empanefo ahodo ni nyina etimi adi enu nti womo awrehemu pa confidence se nyame adomo a sika no de aka no nyina no enton kwapim dwunwe na wo my Ghana aban ensetimi aka yewura Mohammed Amin Adams wo de sansem mo nyina to dwa enra wo bra na wo ne ensemtrofo edi nkomo Washington Montreal eso emu nsem nie performance resulted in the successful the discussions that we had with the IMF mission when they came to Ghana, leading to us securing a staff level agreement. And by securing a staff level agreement, it means that we are ready to go through the second review of the fund. And I'm very confident that with the performance we have shown so far, the board, when it meets somewhere in June, will approve Ghana's second review, paving way for disbursement of $360 million US dollars, and that would have brought total disbursement to 1.5 billion United States dollars. This is remarkable because many people thought that with the kind of difficulties that we faced in our economy because of the external shocks, but also because of domestic vulnerabilities, we were not going to be successful with the implementation of the policies that we negotiated with the fund. But I can tell you that the fund is pretty happy and they are very positive about our performance, and we will continue to do the best we can under the leadership of our President, President Nana Kwadwo, to give good account of ourselves in the management of the economy. We're currently going through a program called DPO series, the Development Policy Operation, under which the World Bank is committed to provide financial support.
enti ebusuanfo ni ayeti ye eye wo my Ghana ye photo sanfo Yera Mohammed Amin Adams ana wo chirem se ento ankopem June busumi de na sika no a International Monetary Fund de Ghana ye de chance akosi wo kwakwaje no na wo mo ede amaye a emu nsem eno no ye to akasebo no so na ye kwakopie mu e wo Public Procurement Authority for aso ye charity a e kan se PPA no ma wo made atena se aye training kese pa e de ama eye private e na afin so eye public wo mo ye suppliers e boa na ono mutumi bo moden na omutumi di dwuma wo aso ye ma ne matumi koso ye di ma wo no no omatumi wo moden abo moden anhyehye akese pa de ma wo kwan ba fa so mbehunu eye technical know how kwan ba fa so mbedi wo dwuma wo aso ye honom titiriw efa eye electronic eye procurement system no eso na mo kasa da mo kire mi so ya de adwuma de we no ehyiase amfimpim mienu ni ede edu nkro me kire 2019 ena mo hyase so mbo moden eye ntete de ama suppliers ne sense aban e ba be kon electronically me kire eye ba fonten tan so na afin so electronic system no mba be kwaso ne sente no se wudi dwuma o maso eye na se wo no wonnim kwan mfa so a electronically no betumi abo ho moden de awa hwa obeka chi pa no penimpa ono ye CEO e de ma PPA aya Mr. Kwame Pepra e kire mu a tise dwumade we ne ba be boa e ma ne ma tumi akoso ye titiriw de amaban e na fin dwuma ahodo a won bo moden e supply ne ma e de ma eye PPA fo dwumade ahodo nyina o kasa na wasa kire mi so santitie we no ayade o mo hya ase ache no bo moden atoto sere Ghana man nyina titiriw ne anwumayefo ahodo a won bo moden e de enema bra o mo didi o mo dwuma o maso ye ne se enimanimu no santitie ahodo a ekoso no won so mo moden fa mo hu hyem bi essence akaka kra bi wo want me afa ho anhyem bi no wo hwe abekati enema ahodo mba bedo mu dwumade mu nyina na ye de aba bekọ no abefo nsa no paper ne ma krata se me aba be firi ho no ma ne nyanya ne bebi betumi akoso o maso ye ho bio ni senti no ba mode na afa ho hye dwumade mu se be betumi aboa na enema ahodo o mu sua no wonsu watumi nya mu chafa ena wakase na wakire mi so sanje tie o mu ye betumi aboa ma mfaso de kese pa e de abra wo no ma mutumi supply nema e de ba ban titiri no e fo procurement dwumade ahodo a wonom edie mu na mra eye Kwame Pepra wono na ye CEO e de ma eye Public Procurement Authority for no e ma ne sam trefo wakasa ne sei no kire ne nsemu e de to DL kasebo enimu the more cultural will be on near binding kita ho sadre dodo na no ye ne paper base no say aban person oto ade a o publish say person oto ade nti bra na so ye nti no mfan say GR person oto ade a so mumbra GR office na mo mefa ade e friend tender document sa tender document no ye free paper no so say wo abefun fidie so I friend no ganeps ni say woni aban edin kita ho na say o person oto aso ene aban edin kita ho a na say hia say wo ba training bi because afia yesimu enhye say abaya so yibia no yes we use sa befu mfidie na de adwuma ganeps no eni say wo a wo ne aban din kita ho no say one training ho a ebedu baabi no untimi ne aban din kita ho bi because paper base no betwam atwam kura wie enti na hu hia say o mbeba na mo beji training no say de be ya o metimi akoso ene aban din kita ho enti obi ati o safe obi bia ne aban din kita ho because one bar na say o be say oni aban ejai kita ho die ti hu hia say o beba the series ye be you no china but we say publish dates for because him say suppliers no modoso say America say MC your training a bit more than 4,000 but we share system so you about 28,000 our more system so OTA chief executive officer Edema Public Procurement Authority Mr. Kwame Pepra ne na wote ye no na eno achi ena suppliers ahodo a wonom so bo modern kopie mu training na se kiremu awo aban ya de pa ne sent om de abaso kese pa de maban ene hyehye ne tema ene wodo a wanyama wonom ode hyehye pa we eba ene wasa kyerem so hyehye we ne betimi aboa pa ma ne matimi akoye de ama wonom betimi aboa ama nkuntagbo emu atumi adawo pa afin so e betimi de nnwuma ene afit opportunity bebre na de aba fofora wonom betumi abaje tie na no so say no mo ne de kasebo e kasa e fa ho entitia yenya enne no entitie papa ebeboa yen dwuma no sanse enne se maye late se me submit me tender document a ebia be speedy over speeding crown police becheme ana se ebia makop nya kwanhia bia emboa me enti ekwa mudi e fa so sisi ametumi etina me fie ana se medwuma mu edi me papers ana wo ma bisa me nyina aketua so a meye no online me GRA me snit tax clearance ni bibia so mitina medwuma mu se mentumi nyempo metumi afre me secretary say faniama we so na bibia akoye bansan so a because we name other companies are more open for tender but through system we know
wokɔ portal no so a wobɛhu a lot of companies a ɔmo ayɛ open nti wohwɛ mu na wobɛtumi if you align with the documentation say what's what the ban and say it's in you with business now na also so what bed nti we no e very very transparent and na emu da ho ama ye nyina ye ho atoyi afi eni a woti ye e suppliers o mko pie mu e wo public procurement authority fo aso yakwaje ntete ene na woti ye Yentu awia prem to break kase bono eso ewo DLFM 106.9 woko yen Facebook no eso a ye stream live ewo yen page no eso a DLFM 106.9 na mame enkan messages no ekakra na bright azamati an wasi wotie kase bono wo hwe yen live edi free pon katamanso an wose nyankopon won save akoda ketwa ipa na pensa wona mo no wo bre papa na abusua yento akasebo no so na ansa na yebeto akasebo no so ama wo ene ahwie no me pa acho adatie wei na sam bi ba na yemomu enkomo call me broken hearted come to DLFM 106.9 come if you hunger come to Jesus now come ye broken hearted come to Jesus now. 106.9. Ye who thirst after righteousness, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. DLFM. Come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. Ready? Missy, yes, we are about that. Yes, we are. Enti abusuya wote anwum we a ade na ba wotirim saa anwum a ye bode ma osese no wote ade na ba wotirim di enti a me boss anwum we no ene se abranti a wo boss anwum yi edi a ne maame ene ne papa ede ema no eye kofi owusudua amto a ye twa ne tia friend se koda na kofi kwadwo okon akandi wo ho akandi se wo bi de amtoa etrese ye wo no wa meto ne papa enti abranti a ene ye be ka na asem yi koda ye wo no wa meto ne papa na abusuya I think say enwom no awose kakra agu na ade ba ko asase so nyankopon edi suma enipa bia no eye eda enipa ndi be fra asase so enokrepa eda enipa no de ba asase so no de nyankopon kra de ma enipa enu nti na doctor kurati meka kire wo pemfo se eda we wo bewo sa wo ba tan bia nso nim se na wo ebedru so wa dai wo hunu na nso eda enipa no de be fra asase so ni wo no nyankopon wa amfa amanipa eye esumasem a wo disi enipa bia empo abofo no kwasem na busuya de enti a aseme ya preachie ne mempirichi ene se enu a awehosem a besense wo my Ghana komu esesense dra eno ana yebo mu de ama wo ewo kasebo no eso no na mesre wada enima de bo ye wo a wonim ne din anase wo a wonim bibi fa brante no ho no koda wo betimi atwero e de ato Facebook na se ama yen DLFM 106.9 on Facebook nyame wonhira wo awehosem ene se abrante a ne din e de kofi owusudua anto a woto gospel ni bie a ebeka so ye gospel musician a ye nyira ye nim se friend koda empokura no se wo anwu a mekura mte nka minim se ne din e de kofi owusu anto dua ka minim mepacha wo abrante ya nhyeda ntene ya de ya nhyeda ntese se wo ya de ama ya nhyeda ntese bia ne hododo no anase bibisa na emom de enu a yete ya no se abrante koda oda ya wansore na ensam no eba ye no ko social media no so a wonu mo etete yesa brante ne yade no de na ebeno mo eka ensam kakra na ebeno mo trotro no honsam kakra enti enu anadwo wabra ye no nam social media no so na ehunu se abrante koda ye nua koda sabere wa free mo no na oye live video na wo kan na kosem ekwan a medical doctor bi
ɛma no wrong medication ɛne adeɛ na so ne nyina mu no ɛka akosi sɛ abrante no sesei wɔnka yɛ ho ebiem na ɛnɛ awia yi wɔbra yɛ prepare yɛ ho a yɛ ba kase bɔdɛm no ana yɛ hu sɛ video foforo bi nso ɛnam social media no so a ɛno akɔyɛ ɔsɔfoɔ bi a wɔhyɛ nkɔm na nkɔm hyɛ no ɔsɔfoɔ no a video nom yɛ hu sɛ wɔhyɛ nkɔm no ɛyɛ ɔsɔfoɔ a ne din ɛde Reverend Boateng ɛno ɛne di a yɛbɛka sɛ so far no nsɛmtwerɛfoɔ yɛnsa atimi aka ne din ɛde Reverend Boateng na wɔyɛ ICGC sɔfoɔ a na opirichi na wɔbra wo opirichi no mepacha wo ba Facebook no so a yɛde video no ɛbɛto so ama wo ɛwɔ Facebook no ɛso na wɔbra wo sɔfoɔ no opirichi no na wɔde to dwa kyerɛ mu sɛ asɔre ba ne nyina nsɔre na wɔn mmɔ mpaye ɛma abrantie bi a Nyankopɔn ɛhyira no na wɔbɛyɛ dwapadeɛ ama Ghana na obodi ne complete kura bodi se koda enti osofo no de wonya edin no clear pa wo bo koda e won nkom se enumu na wo hye nkom ka se Ghana a mompaye ama abrantie koda wo hunu se Nyankopon honhoma yi a kire no se adwumtufo a e wo Ghana e puba e wo takrade na takrade no so a wo mo eba no wo mo ema ne se anigye mu na emom wo mo eba ne se dutan kesie bi atutu na Nyankopon bofo yi kire no se asa yabo apata bi na apata no yabo no enye se anigye apata na emom no eye asem wa ya werehosem ana eba enu nti se ya mompaye ama abrantie koda wo body straight ya de eba no ani enyan na sankom hye ne beto odwa no enu a ne beto odwa se sankom hye no wosofo no hyei bosume mienu emunie na kire se February num ana sa enkom hye no eba ye enti kwansi ana enu ebeto odwa se abrantie koda wato ya nom ewo enseaduo na kakum empanisi agye no okokwa num mama yentie sede enkom hye no esi eba ye na enu achi na asem bia wo honom a ye ne Ghana fo bedi ho enkomo mama yentie wosofo ne enkom hye a wo hye ye no bi because hwede mi hu ase kade hu hwede mi hu kade hu takra de mo beti asembone be hu se yabobọ apata na ya rehosem be hu dishie bi a o pie se nsoroma e o takra de ha. The man of God is seeing a soul that is emerging here in Takra. Say o si pie me hu se o pie ma o man and how the person is coming up, he is coming for the whole nation. Be hu se the prophet of God is seeing that ahun bi atena se decide say ye be kana to form. Certain spirits have gone for meeting and decided to bring that soul down. Please let's pray for a certain soul. Na obi be wu ama Takra de man nyina have be news all over Ghana. Somebody is about to die in Takra and it will be news everywhere. Abrantie bi to nwum operation. There is a young man that ministers here. O friend Koda was a bibisa. You call him Koda. But who say the prophet of God is seeing that. Ya ba apata na apata ya bono nya nigye ntini ya bo. Enye enigye ntini ya bo sa apata. Because of good news. Me who say the prophet is seeing that. I don't go for to my yesu de wiase for to my wiase nyina me who say nipa dom dribika e ba Takra de ha. All kinds of musicians are gathering in Takra. Me odifo. The man of God is a prophet. Adia bi hu bi ameka ma nya ebebem said make ma nya careful. Ya ma hu paya. If we don't pray about it. Now I want us to pray and shift this cloud from this part of the country. Amen. Are you in this place? Yes, Lord. Onipa no ni ha timi nkasa bebre mfa na shebre. Ewia me da ho no. Bofo no ba me nchen. The angel came to him. Otre ni nsa wodan ho. He stretched his hand on a wall. O say o twam fo nyini kire me. He began to show the prophet imagery. Na me hu ma bebre fa Takra de kuro and he saw a lot of things concerning the land Takra. Ade ba ko me hu ya e ha me e sa Koda no. One of the things he saw that he was not pleased with. Na me hu say and he saw that obi atu agyan se pia. Somebody has shot an arrow. Na ade na bo no. And the thing has hit him. Na enwini won e boso. And it is actually forming on the heart. Na ade ni create problem dia man. And the thing is giving him problem. Ya anya careful. If you are not careful, obenya one of the huge organs that won't nip no problem beba. A problem will come. And it won't be a good news. The man of God is seeing people sad. We are telling the Lord. If you are in this house, the prophet clap your hands. Enti ebusuya anyway no eye osofo a mepacha wo ba Facebook no so a ne din e de Reverend okay we Reverend Richard Boateng mepacha Facebook no so ana wobra na odifo e wo hye nkom no e da yen Facebook no so a won so wo betime ahwe die enti Kwadwo Okon ana asam no ani o Okon asofo we no ho de bia me ka se ekuro na yetimo no Nyankopon emma
ofa wo no so ehunu de ebesi daache e wo kureyem na mom enam ebinim suban bi eni suban bi a wodom omude o mafuru nam kurum ha se ni ntini sa sofo bi anyame ngwesra wo no so ka asem a yanje ndi eno ka ho bi na ye wo ha opa because asem asofo ka ye eni de isi woko ekinje bi anim because so o ka asem no 2 months ni na se koda wanyare ana ho ama yante ne yare bia na se papa ya begu mpofre mu se de anyame anim ne kure ni na asofo no nyame yi kire na mpa on se aya na wo hwe enkomhye prophecies ahodo a yatete over the years empo enei enkomhye bi a yete no a aya na asofo no omo nko straight obete na brantie bi ana tete bi omo sada moti yes but when wotimi say onyanko if indeed say wo hye enkom no ansana yenua ni free mu afine but you could see say wonya prophecy ni clear onya kukudro boni din e ka de ebesi nyina pepepe se de enesi ya pepepe ma yentie the beginning no of the commission yentie commission ahase ne pe because hwede mi hu ase ka de hu hwede mi hu ka de hu takra de mo beti asem bone be hu se abobo apata da ya rehosem be hu dishie bi a opie se nsoroma e takra de ha. The man of God is seeing a soul that is emerging here in Takra. Say o si pie me hu se opia ma o man. And how the person is coming up, he is coming for the whole nation. But who said? The prophet of God is seeing that. Certain spirits have gone for meeting and decided to bring that soul down. Please let's pray for a certain soul. Somebody is about to die in Takrade and it will be news everywhere. There is a young man that ministers here. You call him Koda. But who said? The prophet of God is seeing that. Because of good news. But who said? The prophet is seeing that. All kinds of musicians are gathering in Takrade. The man of God is a prophet. If we don't pray about it. Now I want us to pray and shift this cloud from this part of the country. Amen. Are you in this place? Yes, Lord. The angel came to him. Come to Jesus now. 106.9. Come ye who hunger. Come to Jesus now. DLFM 106.9. Come ye broken hearted. Come to Jesus now. DLFM 106.9. Ye who thirst after righteousness. Come to Jesus now. Enti ebusia emunsam ana watie no ma yenkan messages kakra na apakan atenase Ewa Francis ano say well, my Ghana, in fact we've lost a great man indeed, may his gentle soul rest in perfect peace. And ono so wade abba ana abna enso nyame ye amanyosam no doso papa minibre emasa amanyosam no ate yenkan ho asem yedase na ahade waka bibi kakra ana wasi nyankopon wonfa ne kra ensie ye pa wonfa koda ne kra ensie ye ana Chelsea nana adwa jankoma jankoma de Kwadwo Okon jankoma de nkaya kwose jankroma pa o edi we ne modu kaya kwose mo fa se jankroma pa ya ebia na wonnim no na abe fontentan ne so nti na wonhyɛ da hu nkaya kwose jankroma pa so de jankroma asemindim bi enya yi Mikemel Sadamfu onso a unia wodie grandi enti Chelsea nana adwa jankoma and I say Koda was a great gospel musician. His death is a big blow to the music industry, but I believe God needs him more up there. You will forever remains in our hearts. May your beautiful soul rest in perfect peace. Koda ana buachi kwesi ana wanoto se Koda nyame emfa wokra ensie eye apaka GH atenase yenkwa na agoprama so nsem kakra wo hono yemfa ensomo yeba sisia The Yale News.
Right, abusia yensa mo bibiala ha mo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada area prem to breka sebo so mrewedu sa agudie mu nsama wo so ayaboabo ano no abusia ye de bedown na otwe agudie mu nsama wodu a etwaguye no wonso unhuni ekọ ene ne ba nsampi na eguye mpro so a ye de ba Ghana agudie mu nsama and of course nkrofon close the account latest any exclusives no yaboabo ani nyina no a abusia ye de down me amede nsem na banedi ameje so no eya yesu ano de share apakan gh the blessed king tantem so a mensi fam na mention nsem na sem fam a ofie dia mention sem fam fi futsal AFCON 2024 a ekọ so e Morocco na ndro na final no etwaguye o ma ye friend Morocco the host nation no o ne Angola na de boani na game no kwawie no na Morocco host nation achi Angola abom kapolpol enum e mo matimu baako entimi no ka say Morocco for and a futsal AFCON 2024 no oma GDS omna so enti host and win no tumi aye adwuma e dia ma Morocco omo futsal AFCON team no na ebusia ma memfanto anim say we na ye third consecutive year in a row oma ye friend Morocco futsal national team no oma tumi agi futsal e mema na AFCON no e di esi omna so 2016 omo je 2020 omo je and 2024 so no oma babajia for the third consecutive time no o metumi agia mede won some area to anim CAF Confederation Cup semi-final first leg no uram our Cairo International Sports Stadium ndra etwaguye bobo kwa friend Zamalek etnafie any drisesi equity obia entumi amfa ball Anthony Yonkwatenam 0-0 NAPM and won some no nyame adoma eye kwasia da edi anim no wo Kumasi Babaya Sports Stadium no and a second leg no ebekoso why ebe qualify emrene Krabia ebe chire Ghana Women's Premier League no match day 14 na otwi etwaguye result IPPM no yamfanto anim dia uram our Saudi zone no dia say and a match day 14 result no ekoye Army ladies eshebako Hazakes ladies enso eshebako Police ladies etrafie shemienu a Faith ladies entmiante Soccer Intellectuals 1 Siam Socrates 0 Ladies Strikers 0 Belly ladies 0 and a Jonina ladies 4 Sea Lions 1 where any result APM our Saudi zone Yenremo our Northern zone say and a match day 14 result no ekokoye Palpia ladies 2 Ashton ladies 1 Ampem Dakwa 1 Supreme ladies 2 and Super ladies 1 Northern ladies 3 Kumasi Sports Academy 0 Fosu Royal ladies 3 Nyami Aduma Ochinano Bobo Kwefren Dreams ladies Omuni Prison ladies and Ebeboa Yade won some area to anim Ghana Division 1 League no match day 23 now 3 matches etwaguye result no say enakoye uremu ewo the zone 1A na Tamale Cities 2 Wasunta 2 Steelfast 1 Techima Heroes 0 and Wa Power 3 Mana 4 Nyami Aduma endeno Northern City and Victory Club Warriors at the Ebebonia and one no zone 1B match day 23 result no Brekum City Eshensia BA United Entmiante WB United Eshemiensa Techima Liberty Etimubakon Mighty Royals Eshemieno Young Apostles Entmiante and 11 Wonders Eshemieno Emma Balfour Soccer Academy Etimubakon Zone 2 no say enakoye New Aribiasi Shebako Elimina Sharks Entmiante Young Red Bulls Etnas Emma Sekema Ekosho Mumieno Oma Entmiante Swedro All Blacks 0 Seshi All Stars 0 Mysterious Dross 1 Venomous Vipers 0 Future Stars 1 Enzima Kotoko 0 Sky FC 0 Baseke Holy Stars 0 Soccer Intellectuals 1 Kim Faisal 0 and a Rose Park 2 Park Academy 1 Yenremo ewo zone 3 ne dia Accra Athletics Eshemieno Kotoku Royals Etimubakon FC Nania Miensa Ankriti Etimubakon Golden Kicks Eshemieno Emma Susubribi Etimubakon and Oko United 1 Akachi All Stars 0 Kofodia Sempefi Etnafie Emma Hohwe United Ekwashoma Kamieno Omentumante and Home Stars 1 Kings Palace FC 1 Still Believes Etnafie Emma Omentuman Shebi Atram Divisa Ekwashoma Kabako
kwa o ma ntumi ante ena na god ehye mienu ema vision so no ehye miensa ehwo nsem no we ni result awdo epiepie mu ewo division 1 league no ma yede ama yempie mu ewo Ghana Premier League no mu dia match day 27 say ena result na kwaye da no memne da Legon Cities etna fie ehye mienu Heart Folk ntumi ante Kara United ehye baako Accra Lions ehye baako endro akwasi ada match se to dwa no result say na kwaye Asante Kotoko ehye baako Samatex ntumi ante Bofo Kwata no 1 Bechem United 1 Real Tamale United 1 Insuacheman 2 Bebiani Gold Stars 1 Adriana Stars 0 and a Heart of France etna fiesha miensa Nations FC ntumi ante Nyame adumande wo Golden City Park e Brekum 3 pm no Brekum Chelsea and Mediama Sporting Club e de Babuania yare won some Ediama Ghana Premier League table no say NTA Samatex edikan 49 points Nations etos mienu 44 Adriana Stars etos miensa omo 42 Insuacheman etos 9 omo 41 and Accra Lions etos enuma omo 40 ohwe House Folk ana mindi kan shase mfi Kotoko akache ohwe Kotoko obehunu e 10th position or 36 points and a has etos duba akwa or 35 relegation teams na edem no Kara United at 16 position 31 points Heart of France 17 position 28 points and a Real Tamale United etwa omoda 18 position or more 25 points and one some no top scorers no say anything Stephen Amankuna e Brekum Chelsea 12 goals Hamza Isa Hasselfolk or 11 and Asamoah Boateng na free e Nations or 10 goals ebusuan tewa manone na ya sore so no CAF Champions League semi-final first leg na etodwa TP Mazembe etna fioma nchebi Sansuna El Ahly of Egypt anchebi and Esperance etna fieshe ba kwa Mamelodi Sundowns entumi ante CAF Confederation Cup Zamalek etna fioma nchebi DSS enso anchebi and offense USM Algiers nesen komutra Algeria no money RS Berkane amufi Morocco abonanso no enam political enyamanyama bi ntino sa game na ntumi amba so CAF etu asheda niebe piembia ne yede bebro uram ewo England FA Cup semi-final no etodwa Manchester City dano memre dano omotena fieshe ba ko Chelsea the Blues no omentumante Bernardo Silva ene she go no edema Man City and Andra Bobo ko friend Coventry City omotena fieshe miensa Manchester United so eshe miensa entine say yeko extra time ne yeko penalties yede penalties na she so no na Manchester United eshe 9 ema Coventry eshe mienu ntime no ka say Manchester United asako piemu ewo FA Cup final omone Manchester City ene kwakobo we a repeat of last season no final no ena this year eba so Manchester City ene Manchester United ene ebo na uram ewo Spain big game no eba so the El Clasico uram ewo football ma the biggest game no eba so na otwe Real Madrid etna Santiago Bernabeu eshe kano poli miensa ema Barcelona etimu mienu Vinicius Junior Lucas Vazquez and once again Jude Bellingham and a share 3 goals no Edema Real Madrid and Andre Christensen and Abrante friend Femi Lopez and a share 2 goals no Edema Bobokwa your friend no Barcelona me no ka say the Real Madrid 11 point gap and o mama e wo table no so ne akeka ko edie league no o ma dia ne sa nyame adoma ne wa La Liga no no match ba ko ebetodwa e bo 7 pm Sevilla and Real Mallorca and the Bebuani uram e wo Italy Italia no ma e bo 4:30 anwumre ya AS Roma and Bologna at the Bebuani and 6:45 no Milan derby big game by all standard AC Milan omni Inter Milan and ebusuan at the Bebuani ebusuan nyina we so na goodie mun sama ye boabo no de bro yam fancy na Okogyeabour and Nhyiraba mpraprechire na yen sorry so ebusuan me amede goodie mun sam no at the bro dia meje so no yesu ano de share apakanjage the blessed king over to you Okogyeabour. Mera se apakan ti ye jina we so na nsem no awia ye de bra wo aha ne de besie na buachi kwasi ano se rest in peace pa koda ana Abbas Austin ano se God we hu sempa ni ona nyame wonfa ne kra nsie ye ana Asantoa Annette ano se oh my brother koda sorry rest in peace ana wode emojis na ba wo super ana captain with no armband ana wose wo follow kase bone life ana wose rest in peace sir nyankopon fa okra ensie ye no wose awe ho pa enti abusua kase bono
yedi besi ewa ha na Robert Gameli ano say rest in peace koda ene de wa na simple watu no hofo Kwadwo na de wudua no watu no se ana no brofo na champion tela betra ase no so okoda adwen huhu se de ade na ye na je ono ankasa wo ye ne simple ma ono ano wa anye ne simple a obebre ntene de na se ono ankasa breaking it down amai na de wa ye ne simple pa usu se da bia wa ye ne sasa nke betimi aboa nke betimi aboa pa ana ye soro so kotoko nso go bia o mo hye no kuma se de nyamianum nukure ni apaka ade wo be kire mu awia kotoko fire okona penalty bi ala free jema wo no nyamianum nukure se maka kire mo aba ade we utumu sa Nhyiraba pa o ye tawo na so ntira yo de ye beka wansema numre mo me enko me maka kire mo se mo de be he kotoko ne house ball no nka mo fa no ampo na so maka mo ntie ye mfa seda ema Ghana ni awonya abretie yen se wotiefo nyame wo nhyira mo papa ana kofitela nso na de ko Facebook no so ankenkanfo mienu edia mejeso eye Ghana Starcart ya mitenkura woko Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B ebusia ya so a DL hour is up next with Nana Adwa Seoke na ye free hanu mo a mesramo metanant ni nyina ye wo meeting every time compound house ni pa ba